Okay, gal tu na siwas kaywa masimit inzaklon singat ke mulash. Igat ke ben matalikil leduse in makabe nakfashe mama ash yerosh belingea. Dat betekent dat ik het beste mee dat falda dat nash wedok lesilash katna yuin kat siap katagelash katevashta mee. We would do special guest silash. Ngay usela to kun kat siya katagin sa katfashion nito. Also we are katagin proy. All them God flat lang. Kadi spelling si kakulo malap na sumo God. Ke long kalang lom girat kin otalik kin do se. Pai la kispin long kalang lom bakot and lom na si spanen kumwela katingan matalik inakalin len sa si. Dal mitlit fashion nito kat check gasalo. Weil finde ich que o flag festival is up sing up and got siap su que gashalom o que vão andar lom na got a fashion glance up sing in fast fall na que long se lom é isso que tem aqui não isso essa não classe fé na India club is na que glance up o tu sing ba que gashalom logo o long vai ser classe ba depois do que mais lo se vai na we got Lutuk ke Gaston, my Gaston pa esiko, Gaston pa eko esiwas. Like Monsieur Clash ke Belzing at Proy. Siya mangin na kayo okay, which fun na do selling Jesus Christ Proy. Amen. Amen and amen. Kulo ano kang akalim ya? We are only doing tamil lipan, Lemnister lipan finan last finan San Antonio. Tamil lipan do na sumasimit. Kulo ke kung tagawi ka siyang uluduan, kumbaga. We develop Royal Mathematics contact Bello. Ngayon po na local involvement at mag-fatwa rush commission. Number ko kasi din plot. Kada ako na nang kalan sa podcast mo lagi po niya. And we've been a week on Martin what fetching we got chicken god. Kal, kami doing gulo ke bello mo lutu kan daw we ka changa. Takin yung program lash na ulutu ngay matawag ke Sharamin ak guess na aklin ko skaywa na ngay ayugin balance down lipan ilan ko akalim ye en lash we my lash ken belling na kineflog na yo gidin bel na shop ta mas kinram gun ulutu kaya sham gun may nanaksin na lutu ngan balancing alali ko siya na maritla siya na ashke son sa tal ko singal dun ke singalali ko siya na si fesigan fa and use si na gusin sa wigat finan ko siya pon bega kuam ka en my kunisha fin le na out kan mi ko fashmate kada ni spelling pa ko na kayo kulo ke ko was taka wigat yang ulutuan ko so wigat ke kada sham from my finash krisensia na sakalen ye flie kat monetary messenger board lasha le finash krisensia se ma ko fin kum ko ben mas krisensia kum in gash ka ke like ye program se nge fincha mai gash ko par ko like ye an na tu like ye an share ye ben sin kawo club ke Facebook ano yung account nga God stream live stream singa som nagke Facebook som nagke website lasha pa www.gassinggold.com ay som nagke channels tolu ke smart TV na duman siya pa Roku ROKU channel kung gusto nagke Roku TV sa duman kung at channel na kung word of knowledge na kung liye live sila liye pe kada program magadak fashion ke bel som la o pe los sa mata ka kasket ke won ko ko ben liye Roku ko finash Apple TV na do ko Amazon Fire TV pang app store you get smart TV belling makum ko in ad
new channels about word of knowledge. Na kat mata tako ke set ke nage wa fashion kat tako ke the program sa siya tako ke pandemic ke fashion e ba mi saying Lucien Beck tayo ning as yeon goshma. Nam dagyan program siya tawan di ba el show me el taka week at ke na el som na ko siya yak fashion sa plan ko lutut pe ngena na uselo ilen fakla siye gas dapat di ba evit ko nga noyagin pela na zoom kumin akademia kumash ko yan ko me kumash ken beli ngayon na ifinash kasi siya sa luwo ma na ivat dako siapsu. Now, for the meantime, ngayon, wag yung pela na Zoom, so I mean, guess like a panic loman ko. Ano siya masilyo mushroom? Tawag liban. Kulong man lang tamul siya. Kung buwan lang pa siya. Kalongkum, alagalim. Nalalan fung yung mo. Hakukuhan ka at nag-clients up mo. Kalutod mo nga siya nisingin mga na-akiatari nga. Even vlog na ke 2012, hindi lang yung ako tayo mga tiga basta si Larfinen ko basta role. Si bet Minister Arson. Mata ka sungkong ke 2012. Matagasas na further win. Aulu ke siya rin na kayo watamlal chairle siya usipe. Ko ifin sakla kilalal fung ising esam na nga kung kaya na Reno sipe na kat kaya follow. Even pa esam na ke 2014 na naksimatuot na siyungkon. Faculty kaya kaslan kat yeneng yang pakyasin kon mo siya nga we witnessing. We are alluded to Chilak Finen Lamarada, Payola Bible Institute of Los Angeles. Asom na Friday, siyem na pinag som na internship, som we passed the Metropolis Finen ko siya ni ke 2016. Daw ni ke yan atari Kadis beflok niya min nga continue education nga face tari ke may malim nut som la nga sano summer nga sano nga beflok de nagaluto da ya shem ta ke okas. The period singe ke 2012 fanam singe period singaw na misinge. Ngali ako klan ka langkalang yok klan ka may likas la ke program mo ka ke kasin ko siba som we metlal from we as finan ko sa ke lucian yele mekor. Ngali na paper usaya na kilin asyong metlal from we as finan ko sa finan kilin. Asyid bang gugun ng lab shop masan lab shop makatliga tamlay we Pastoloto, ni Pastor Miriam katli metlal fungu was fina na wai ta kashkat pe metlal na ke client sapo. Usie na nakin mo pange fungyang na ke client sapo. Akin chawuya. Ngali mo katishik na pang akong lingin ang Onso ko mapasta amani siya ikesla on lof ko yang aul. Kat fatu yung matanlayam wili po venon. Bel chetok. Fashne kapin managawa aliw na tawi ke Central Church Lartra on lof ko yang aul si Pekalia ki Ngorsla siya lay minister Kyo si Lifa Finantalis. 2012 nige 2022 yashinga ta on sokonge wanay nana kaywa yashinga uchi mga mtaken lang yokman ka pelchido kada wili puven kat fatu ye matan lem wili puven kakshaking lem kat lash
Adamleling alle shuikakshing and wigum in aklin met nakewala finan kushai across the United States. Alle arch Google lap lash finan met lash finan Sacramento mshengike former President lash elwangin le. Allan from the mom Google generic back next week. Okay. Roy lash in wigum nelerna at lictum sheldom nakewa finan Sacramento met lash finan Sacramento. We be aklin be arch be Atmarhajarik finan Indiana yena. But we bang kaksagin God get lick force matu yagin cleanse up salig alugang along mak masaya we bang medigash fin baye. Our special last cham tapeke ashur la finan Honolulu. Met last ma wang like a click where's ma wang le papat mert ma wang like a pelching ngishe pekashin golin we fungyang like a broy ka katin te somni ki pange masima eushe kalam shima kumem tak sham kun ke son saptal ko forcing a lu falem shenge alla fin mo pange masima ina rim ta ke ka tel ikas na sik 2012 ne mishenge wangin na pa ma wo shayen fungyang ta ke akoklan gat na nga ke wi akelen pe cleanse up yok matikin treskel tigini sena frank aluga malos fungyang ke pel na lalasinga wang na asum na kusha ke 2016 din na we go snipa mishenge nga si beflok na ke kashin ko in kalan finan San Antonio Texas chaplain lalos a bangon ye ka pro ke fin trap magadash kenge kadin kalan sa ministry la ja bangai in wena machija del fagal train seek and to save the lost. Nang alam fin mo bangai ma ngadie kom alutut ke ngai follow kulo malap tamlila kom flelangan si beflok we cleanse up our shupoi ka fakir lang yok lang gat ke maingi ke was yok lebel ai slata kesben ingan lok nga sui kak second kom sui kak second kashin gol yok lang ke wa sui kak second lame Jesus Christ at the modi gat lebel kulo malap ke pel dawn liban gulo ke pelung do we got jangan na kumash ngai da kum ekolin ke masme kat quickly ke pa som basta yep sing so mara ministry sin my machine fa kasan got na actually got some cash na pa gumakkel ni sham chulum piang na katui ke we can dari mit law ke ak mashallah la basta loto and besta Marian na sin viewers la sho gumakkel ye en gumash ring na gumash fin state Texas Tamal chile out Well, yeah, Daria, Seattle. So we Washington is down to Florida. I'm not to San Antonio. Then you get shit them by your area. Get loot to the. Where did it even done? Yeah, yeah. Marshall Pastor Lawrence and yeah. Wow. What a blessing. Nangena. Chatham sa San Antonio. EPS224 Saturday. Christmas year. In a few minutes, can short run again. National revenue smas may il fashion non-revenue pass. Na il som disinin masa ngaman kwatchalan na pamlail na roil ko flat som accept that fashion anigin lail amagin lail two from Chuk to Guam. But anyways, mas masikyak ngayon pa il pamla finan Guam na il tui na il proy si kada ngayon conflict na ngayon fong abit cleanse up fong kailangan pamla ligi aksak sa mga dito ngayon lang kumkat mabubga na ba sisikyak ke aqua glow
dahil mal mataap na matlik singe ngedang dial de fashion fashion dal sham ne lang kumganda ko mong le ngal sige na il ke da nga fakari ga ni ko kun si kumin silia na ngal suman na may singe pa talik sa taking sake of na nga inil pa amal da download Dr. Hold hold on sila il hire gifinen nasel na il usta basta sine liela na pagal ta kisinsiat na ko kumidal sirle kumidal dalawa kasi na ke gasin ko nakafakin na le ngakilim tala clicks na taking may shake up ay taking is there na sumol kung gula ore mawawulog kung act fashion kung sama kung digid may cleanse up sila ng God pa na kaya kung gashin lang kamo fall bakit kayo testimony mga nagkansam basta rooks na ilin dash finan Arizona yun na tamaliban kamo kung diyan mamit Charles Hartman pa yun na il te tuwi ka sa mga drama siguro pero ko il lang kung isa masika ng mga out ng mga fall pa na kikat mit ko siya yun na nagkansam le ake show en makadil free ka di we aspelan God na malan God ay fast mit pel na kayo Chilingan atol na perfection una tao liban go ahead kulang man lap ngawan mo every play sama ko kung tao usi with Large Sacramento 2014-13 na tingin is very nice with ako Muslim minister isa with na po to ko in cash with lalvin depende na siya na sa akin na lalvin nito na ako ka din guest ang sige ko nemet kinakayos away da le cash Fels Marshall ita we in the from mga tali weekend mo la almost on the wear ka ya shoot ako man ga na mo ko from check my na challenge Japan the I saw from lal English there in na ke alos na order we get from insang yak pe ta Edwin Chelango kain some mga bago astro gap kain bells ne wala fun ne yes ne tolu ko ne ka fashion finan me killing weekend na gins niyo ko ni testo more shilling Chichigo Hiroshi But I know that in East Macasho, Kalima, Kapapolo. I found a Latino for former person in high school at on Bible study month. Kaya naglan sa bal ko kami yok ka din wala talas ka din natin may class mo wan na sa martial kami ka finan ko sa wan the next cherry oil large we show click na the loso thank you loso ke pelt mo after mo wan na in an aspect summary of Hasta initial sang Tesla yete Mr. Kyoshi file sang pati dalmanita we get coordination dalmoin na belto sinagat nito it's imminent right anytime tamashi ka din unfortunately na kalam siya mga something inus ka na kaya din menon and shit to imminent if you got to do man
imminent danger. Mana ilya si bang. Agulo kaksakin God kaya kung siyempre. Talking niya mga nwi kung kangan sa 2016 mga yali may ko nagyawan ko kung dito. Kung niya may nga sa mo 2014 pa. Kalang siya ngayon dapat nito. Kaflay katalala nga ni kung nakake kung the pandemic. Naling call reach out to the rest of our people across the world. Mamamasing pa yok. Lo tamalay siya let's lapel. Wala aki na akilin orek mawo te nag-iiplan church mo kay van na o nag-iiplan government tanglalal mas taking iseka po or tegnis neleri na akayikum talantuman kawak slash ng double stand akayikum ge makuwasash proilash we goes in again and gosash one ge o na si mama ko lagat we goes in proi ge ko was way and ilos sama tamil liban nila kalam yan kading ge ke lutut ke bible lo mo tamilasan ilaksa fila 4-year bachelor's ke pastoral studies. Na ako lang show na ke master's level be ba. Na nga kaya usalam thank you in India kung sa kung lem kum matal kum the holiness of God. Matal God pang mas Shailik cleanse up singaligi cleanse up na kayo wow. Ngay dang liban ngay usela as tamalason dangela ya agon sa ko ngay mafa mo lem kum matal. Kulaman
All right. Awesome. Tamalasan, thank you man yay ko. Lumalap. Lumalap nga mawikat todo ako sa tumegos malaba. Sikin na on sa ko nang nga long sinabay kasken. Akes makinya ki matal na lon God. Le power o ki wala fasciculain sa plasha. Yematon God. Kinito le il matal. Kalmayin matal sa pa. Sa mga nasikum singe shukle shugeni. Ito alas ki matal singe. Mayin fo shugeni akfashian sana plash. Mayin kuvinili siya galim ge matal. Masimit kumin galim ge kumin ito le sana. Kung fin sanakin maitse, sanakin oyese. Na level sila kada ligigan pa matal. Is lang ang matal naman. Diba kung sangin ke, o kung akfalet ye, o ebe sensin ke, kinte kung aspesang silom ke. Mitte uniko, mitte kanawas kumle, o pang atin akfalet sin. Nag-ilo singa yak daya kung sugang along sinapay nga que un dia que ninzang akes makinye ya o yebe akes makinye viewers slash na kinaswal na ke may nanaklash na musenge si facing in fact mo Jesus galim lon felo Jesus galim lon felo ya acho que kuflaliye mga sila. El kalim el molila. Ko tamal di man paye kung ni sisivelap na gawin siya ngayon. Fellow. Acho que sonal course nga doon. Sisivelap siya nga. Sivelap siya bagkas ng molila. Gas, el, okay. Molila. Ang gila-glass lang na po ako ko. So, What's your machine? What's your machine? Na po, ilash ke, kung liyig may nalaksingan gas, el molila, at nag-standard lesson commentary na siya. Ash ke son sa singal duo. Sa shopta, may nalak na lituan, nag-sendry, at kafinan ko siya sendry na tari. Ash ke son sa ta algors, for singal duo. For singal duo, fashionament na ke singal algors siya. Na pangang mga singal mo siya din siya. Ganito siya son singal duo, ganito siya son algors. Son algors, for singal duo, ke singal algors siya. Na mga singal ko bin loyang na ke, fact, especially na Jesus, el pa kalim man felo. Na kung di, gagawin lut, gagawin reading pa pa lo. Al kumin, suka pa, gagawin reading, di kasi gas mayok siya ko, palo gas mayok siya. Na may scholars, may tulit pa pa, dahil mata, dahil nakikafait gosh, nemba it ko siya ngayon kaya pa pala, nemba siya scholars ka dahil fiya, mapang nemba sila God. Nemba lang God na pa, wala phone lasi ke shamon yan, ko takin yan, ko mamakatil ka ganito, ilfliya nemba tolo, nemba on gosh, nemba it gosh, na nemba it gosh siya, pamalan ka. Nabi ang ako masusulagay mo dito da, ifallan kidan aklin pelo sa matagal kastangan. Ash may busisay tagal kasta sa mga mito shokta. Ilos sa mga katliga port lasha pa, taking his floor, yos, kuloke gasol, nagawa yung confinant clean Texas. Kaya kung Kim, na Charlie, in fact, nadol Moss ikaben Tiginis Larry lang Holden Dr. Holden kay Gashila Dr. Silan Dr. Pastor Silan Pastor something long ya massive as mo jobs going by that praise God wow na kaya na Kim Akludi paingkom kadel wo klub lang asin kadel we come that bear out like kadel wo na early in the
Isa. Jubilee, hindi na ko backflat jibe 58th birthday lo man. Akay ko gumgulo ke belna ko daga week at daga gash ke yok na ke program siya. Na nag-i-plan Facebook la siya. Taman di ba kung vinili Isa William in fact Owl kaksakin kat sin Isa Charter's secret mind ko kung kulogim ta kawigat siyang olituan na Calvin Ligexel taman lipan masing tamil Calvin Liash ke messenger lang lemen lipan kampare along ta Arlena koi tana silom ngan fashion kugulo Calvin napangak kalay bila early ta isa willing kim akluti na pangi ilusima taka kasla mga floral mo dignis floral mo kulakak sa kinkat flight lena ke mulwo walash kaywa kugulo na Calvin ligek sa ilva mo kulo ke mulwo walash o si walash gas matal na pangalos mo taka gas na manlipat ash fact lo meeting ash so yung dito alle Arsenal play. En we compraven tamlel tamtel we got second got the calcing. Kumwek tana herlin ta. Jauh na lapang mga biyak. Talig na Calminel February pang amsin we always we for do that el masis mamay masis kyan ngawon el etala mamanas warla etala at kung si betang reporters administratio the FKRA or mag 9 years na ba na in Austin isyo ke weekend and ako na pa we are pushing it either way yeah was lang art lang na kaya nata pa yung time na ke we ko maglin yes na tayo look singat kya Gumli ang damang lipat, mas kaya uno nga amanas pa kaya uno. Na nga aşk clients of fashion yes ngal megos male. Plus. Nagkasam da clients of si mga gangin pa un, min nga amata. Gidem da un ye wak grandparents la neto babato. Gidem da wit na ko no. Nga talikuya nga kita kat ko flawon, baban nelal meton. Na which one naman match pa tigni sena. Na kumli mi senge, fact na pa le ngakoin own, ngakoin ukwe may ta own bel. Ta nga bangan manasilak may ta. Ang ginay for carry ta ngakum ta taganim dancing kaywan na manaske own. Ta shok ta ngakin yi na kan fact na pa le ngakoin wi may ta own. Le sikyak fagan. Anikin ta shok ta kasi mga ako plan ka le make ako flow hindi na ngakoin pang das skill base professional tamil frag ni ko Jason Mao nga das skill Palmer ke ak masya il ta na mafugo ko sipe sa dali ko yan na mo na ta ka na le yo phone Ryan tagariti gashin ko na maluto siya ne kakunlof ko mo siya nangaya ka ito el puy kailangan na compare na pang makatry ka try ka yan kaya oy kung saan natin cash na kasi malang kapsunan ito pa sa chuwas ng women na gawa mo kasi sama kan kuam ke masye ne metinal ta sab ma kya so tu ya kun lang kasi
Angay siyaw si pantag-sik na sinengko sa kaya tapos tayo nung nemet na kayo sa mga cash ko kaya kung ito tinawo. Babangay, ulo mo lang, yes nyo mo lang kayo, talawang ako, yung ka, one mo. Oh, ekon ekle. Ja, det går. War members finalilo, laki kemalam gakang ko lang ng complainers. Okay, yeah. Siya penat ka tingay chiko mo yun. Kumbiye, si mama kashe ge onlaga. Min kat for alu. Bagum de kum susui ga de for der win alu kashe. Na sige what kan mera trok alu sin hen. Un mai na. Kita full blast ya un ko sai ga. Un gasu ni. Na wen in off ile titiloy na ke kitik ne il dai ko benon. Na bange. Nag-ano 2 hours, paano maganda rin ako lusin. Kasi na uun, na ito kasi ngayon, ingin ako, sa maupuin na utin. Kaya lang ako, off the shop na, matakin na le, kain, oyes yun, bakit manas kaya nga, cutter, maging in testimonies lash. Kulong man lang. Wala. Akin na sa nag-iipsingan uunsingan na kumkulo akay kum siya pwede testimony na fugo ko siya pangan. Na tama gila susun ke may nanaksilash nga mo ano nga sa akin si Vincent that mo Jesus il bakalam lang fela. Jesus il bagalan lang fela. Maridan sona alkosh fos singal doon gis kawal ko siya. Na metiget vart na meda e fali gidan galam gele. Fagada sham suko ge galam na sikyak. Kung finliye na magat de sham gunda pangan backdrops in and go context. Na nage marit sen le e fo ko sham gin le chilva mga pa galam. Kung finloy na ge Maritin kung nesta context saan na masing isam sung masikip pelan the Feast of Tabernacle Feast of Tabernacle pa kafa lan iwen aktak na ash kafa I gosh kat kalbi sa show na ke na shok kafa sing ash mama tar makinya ke kalem lam mga isang tall again. Na kipulan bel sing lam more maginya ko weak wearing light bulbs mga maskim sing. Dahil magin na lam lam kerosene lush kusay magibel made. The maid well got cup wearing sarong lush. Kasi sarong lush nga gada generous pasta paduka magilom so si lalay ming dali all my extensions ko bakit mga belsimit nga palagin saro nasakta meeting na kaptar magin lam kerosene na kumili offer or usikalim na insula kayo mo lututsin na kilam masik on in temple in belsin apa dahil magin weak ng matagal ke nuk lang priest dahil rin weak na ke in ba weak kailangan sa tolek en may tatagay ni we in temple na lamang finkunde ang losh na ba mi na ke temple if in wearing lamb sin in losh na may ganito kayo niyo, dahil din, dito kayo niyo rack flat. Kainin oya may losuroy sa rack flat, na yun, when in losh. Na losh yung mga kum, samsam ko. En malosh, pa en mamakulu, ko en ma-evil spirit, en ma-ngon-fok-fok, kasito ni lashwell. Na sige mo ko le and may David matayin laos literally
Dain room sin na kum offiel lam kumaske. Well, kum tikan liema, tikan liej kum fast na wea. Nikan ashi kalim sin. Nakalme pa ilusima matay makulu. Ilusum tay long si lan fel. Ilusum ta long si my long si oral si fe na fin fel. Ilus kuflavien ilus fast wea. Nikan ash kalim sin. Na kalim sin pa shabram kun na ke ashlan lem Jesus Christ. Pa for singal duo singal. La kung hindi for singal todo el shabram kun na ke mit Pharisee. El alta ko challenge si lem ka. Na ke faxilari na na ke ilos shabram kun yok na ke le ifoko living fat mo ipa kalim like fellow ifoko living fat mo ilpa mama is fat may katfin kalim ke oyelan but Pharisee ilos alle ito konok like ke Old Testament ko Torah ko Pentateuch pangapuklime ko siya may ke olayan Matt Leviticus wake na Deuteronomy. Bangan puklime ko siya may sama lamayak ma Moses pasang pa filiye book nga filiye Genesis sabi niya matawag yan may makadalorela Exodus ilos kulukla na nakadil sang Genix lalos ilos yung ilaligi oya sa lalos na Leviticus il sang aqua kunokon na si Levites. Sepa, if you can't make clients up sing, I find lang ako ng galit. Na oikiak, nempo, kasi nempo lon God. Ka nempo makador sang nasin Moses, ilusin fashion, finaklet lalo saan. Once you kalwin yak kada shamjam ke Exodus. Na Deuteronomy, ilaway na phone na mga kalwin yan na ke ashamjam di megas lal Moses. Semail sang na si Israel mitligilos ilyang na inferinulaya. Na bakit buk dimegos kan sema mit Pharisees ka Sadducees ka yok na Sanhedrins utolu ay bangan ufalay tolu ke blood bells yung sema kol nito ke masap sang masapin kol machu. Na may uso na Pharisee mit Pharisee kan nilos lalay fong ike lepufen o ay lalay fong ike rest. The Sadducees, the last party si fan na cleanse up si kunokon si fan na tasokta asla life ng luwo. Pharisees el life ng ipsin, Sadducees el tena life ng resurrection, el tena life ng lupuven. Na said hitchen shown the overarching body si pangan in masang liyeng luwo. Na float lagi may laksing, but Pharisee, so ko kisin siya lem Jesus Christ, kumiligi pa single tolig ke single akos kan. Samsam kun yok na ke, men ash masap siya lagi nga ash ki tuturan. So after mo masap mal mo is kumena may luwo in ma witnessy in bash law na ke. Wala ke nga damaliban when with purpose saya somne clean Texas in mo ash we law kaya masyadong basta sa slash lan lash mit ko siya pa basta lota we matay kelan di besta mi Mary na vaxlaus ilos suple ilos pisense ki lem Jesus Christ faxilari na fact toplan lembo fosigal limegos nga in fact le nagkimeta nagkiakwaklan meta ay safal nagkimalan ka kung sa safal nagkiteklan meta nagki-standard lan meta safal nagkimalan ka fon na convince som fos singal on gos singalit gos nga algos nga kung hindi kumeliye na el fact na gano'n non-golo siya na likimaman may daro kung tikan apples and oranges kung tikan fact mapangwa may daro na kung compare na kaya live kung tikan flashback
na min akuk na kayo mata ko sin kat papa na sin lem Jesus Christ na iltava sin paita na fo guvili fo singalon ko singalit ko kan uvisop na git Deuteronomy singalit ko fos on ko fo Deuteronomy singalia fo singal me ko saan sagun na ke pangmasa matikan na sin rabbis ko met lutingan le inanas mit lalu. Na lemon tapok le that mo au. Kaya ba kat kanaw sila? Kat nga aspeke masingan. Nga kat papa kat mit lu. Law ke faksila. Na masin yok ke may nalaksingan na ke with Pharisees can challenge lem God ke lem just guys ke si iltaske holy of holies iltaske holies and sing ay that mo and one matan magay fa na pa may yung matan takay anyway na takay ni ngani nan sikag ina nas kalim ina nas with lunen si pa ina nas kalim in sang dolak na ngay doing sing ay dapat liban we all do but ngay Usela ilen akademi be mamash yero ge may naksir ka tasho na kede me kay me na si kumpise. Ang libat Kalau malap kaya kita yang kamu share well in tafeng na architecture ke betul lah lemil svena fakla fellowship in Lord fellowship in nakanal in ginya ke na evin got som na ke makatin rela ke creation managawo to ke shubin kiki mashetan in ra or even Adam som ni gyako fellowship in Lord some that let Mr. Primo Prestonan with Lash Fashna Central Texas Georgia la kalamila the way in salvation proto salvation chinga the guy ke channel stole for single maker futa singa line yeah and work shape our in a spiritual one mata line one fok na katito ke tagalan Jesus mi siya crucifixion lal misha lal pakpaki lal resurrection lal molyak kelanak tolu el katang la ngayon ching metla lal fin la kay wife in take kalam ching e pang mo ching pang fin traction god el train to seek and save the lost na tamal church from kin temple ching na kalam ching when Catholic na din Israel nga fin dal ke shun god kaksaking ga na dam takan ke temple kalam ching nga in temple nagadito la kadel uka Adam and Eve when kalam singa kunla elos kofle phone when managawo egadaleta makuluk mawo elos making chapatash kenge etayak makuluk chapatash kenge los chapang katangyak le los kenge makuluk lan fela ke chijil molya kelenak tolu pange gospel singa pange fin shakshima kat kalim chapang komeni na nakani shustle ke kalim singa paro tamil chere la kalim mila puklime ko nge Pharisees nge los kalim ke masa po o los kuflain sang ke spiritual me na ke fin chaklan lemo la me kan men kalim singa na shelos para si example aske son sapta tolu first tolu falena ke singal kata akalim ye met Pharisee met nal Diti etaya ke ulan Pharisee inet pa Nicodemus. Jesus el fact more truly I say unless one is born again, he cannot enter the kingdom of heaven. Nicodemus el force la lesi pa flot ne mo. Ngon man ga dinilyak men kulle ngon nanash ekel Adam and Eve.
Kalam si matagal lang ngayon, mo lilat ng nash na kayo. Barang nga fat mo, onof ko yung awul, alla fakis siya, kat witness ka weekend na. El siepel do kada wilu buvanon. Kat fatuye matane wilu buvan kat found pel shido. It's imminent glory. Even kung de kunay kum yaking na la kum wilu buvan on siepel, it's imminent danger. El takang moli ko kasa moli na. Kasa moli Jesus kalim lan fel. One kalim lan fel. Lang a lutut ke pa pol we lutut na wong lutut nga te pa usia. Ngon man ka magay na if you musyusyang nagkalam singa. Kat the Old Testament, tamay chile la kang temple singa. Poli la kang New Testament ka kung nikun na kung pa temple man God. Temple ka for sonna akmolya ke man God. Eni na insyusle ke matakalan God. Laisle pela to me ngakinakalam nila pange ngon sinama ngon matay kat ngon man taljima aro Virgin Mary pitata yaka Kaya ni zakalam mo conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. Conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. Pangangon siya pangikalam siya pa usi. Lipan kung temple masyala siya, nanikan na kumisyus na kemon. Ngon God. Tamali siya lil apel long time ago. Hashkat sifan na. God Father, God Son, God Holy Spirit. But kalam gala, Jesus he ascended on the third day. He ascended into heaven and sit at the right hand of God Father. Eliki a comforter siya. Pakalam silang feeling niya. Ngon mata. Arang alep malutut siya tagoin si bakes makinyegot. Ngay fingan ne papa siya. In lom siya. Misya ang artifact kalam siya. As masifan na isang manasintik nata siya. Palos silang feeling. Even at tiliti siya ulo ko. Kekalam siya matamul siya lalakalam yun. As masifan na ito ka liti klik nata siya ulo siya. Palos silang feeling. Satan isam ako kalal Satan. Son singaw. Steal, kill, and destroy. Mission statement lal Satan na. Eltakan pa siya ikat launikat. Fourth siya na nga nifingom ni tafayan. But Jesus came so we can have life. Jesus el creating mode. El pakalam lan fel. Tamlil siya lakalam niya. I am it kosngan. Akalam niya na pa na. Ifingom liye kalam mo. Ifingom may Christian siya liye kalam mo. Fakon ngon bak maliyo. Tram kun mga pel na kayo tayo na nakes makinyegan. Kaya til me kos fos nung luo lang siyengan mong first mateng kalang rep mo. Katya kung daf ko nung siya talep patatla pa siya. The regardless. Evin kong desang kalam siya ngay nus. Uskom emet. Uskom siya nom. Uslom siya man. Lost siya fin fella siya pa uskom. Bottom line. Onlof ko yung awil. Wilu po venon. Kung imminent danger. Lost land fell pa uskom. Tamal siya le. Kung kuna naman lap ke pella kam le. Alay kes la pella ina le. Aksi pak fungyang nage mapay. Masuwas lang ka. Kung naman lap tamal. Okay, kaya kung kula walat, makum sang in type aktiok may nanakis ngayon. Nakita fast na mit na kaya kung di just pagalan one fella, kung di sharam kun na kaya, ifin ka di sharam kun galim siya na metalik na siya ngayon kaya. Fella mo siya anything can go, anything goes. Nag-fail mo siya. Na ifin wearing mo siya star na ay na si makan sikat na si yok na si siya wala siya.
Ash met lutise elva mo confinte sang talik natas in lie mani na pa ye fin bang tala sio fu katalo mo uli katala si sinal me fin dal nikun na pa ye le fakya oyen mani le mea fakya ate la may chicken to go capital dal like counterfeit currencies. The band man pa isi pa. Tiba nagli gaston ka. Kot finti shamtram kin ineta na pa ile mea kalim si. Natalik na atas na ilik siya na to la wana ke labis liban isa. Sa ina nga ito le. Na kumliye anigin na kubus fakya sa shock the chipesi bar nga flot na ke glen sa mga sukat market talik na tik astalik akust talik. Mingalan to nga kuflekasya los. Los mata la ini na mugig met mata misi. Nga kuflek sang kasya sa shock to. Masifan na ako na ini na pa. Afin fili kaslon kafi ni los. Na los katleli los yang. Tiba na pakalim si lemon shop. Wangin kalim siya. Kalim siya limchis Christ. Il tram ke palan pel si ma sonils mo sa maritse. Nasikum siya pa kaslan kat flot na kaya son sapta si kachan si sapta si. Le kas il na ash na meit. Kas il ikle. Il ikle meit matayin mashlos. Na pa kasi ng takot ni fat mo. Nga pe pa pretty mo. Nga pe pa kalim. Nga pa isot, insiwo na suwasan. Nga tabalipan ka tayo kat te fat mo, kat pa usot. Kat alan kalensap si fan na indafayot na suwas. Kusin kalim kena. Kalim si mga champion mo. Nga lame si fan na fat mo. Nga pa kalim si. Ngayon pa kalim lang felo. If you know pa kalim lang felo, nakalima, waging pa claim sa'yo fat mo, pa kalim lang felo. Mana ko sa nga counterfeit. Counterfeit kikiep mastapa. Na ro makunies matala si yining pa in dafela. Na suwas kayo convincefensia usi kon galing viewers slash nga matayan na kusa ay nam tayong ka fin pa tayong lipan. Pangang wait makatakay ni bukuy in mas nawit ko lang sang pay access na wala si matafong na your shan na belti sa rambi na na alle ash kwano alle ash kushe ngasan ka to timak di sa rambi gefan na massive mo na gasi ka cha gasan ka ngayon pa ekle kalim siya na kemait ka mga chambi nakafinja mo in ash kalme ba na naksinga na suwas sa ugat ni siya Taman liban, ash makum kisang we, kapag tun kapin program la siya ba? Kumale nana kari, which nike, paano umfangan wan kaling chay. Wan na wan kaling chay, ingin a fella siya niya tayo. Ba't ka hindi tasyo masikyak finan merit niya? On mulan Elcha kikiap yoklena. Ingen kung policy ke katliye finan America, ingen same-sex marriage. Abortion. Mange din Israel ingen simla pa Old Testament. Hindi ba mising Kung ni Lors na nangatong tamang sirligat ang tagal na niya, tapos nangkat na si Como pa. Ela proteki ka. Na mga sikyarang yung napamatake, yelulin kong lane Jesus Christ. Pang mo siya nga. Kalam siya nga wanin siya nga. Akalam niya fakya kong siya was pagkutong pa yung samlo. Long siya kawul siya mga. Kalam siya nga fakya siya wanin siya nga tolo. Still long kikas America. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It does not proud.
It doesn't dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It does not keep a record of wrong. It does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always hope. It always perseveres. And it never fails. Long siya ngete, na minsan kamo, long siya lang pa sa sipong Tekan wang na pakakalan siya. Yung pakakalan siya, wang mga sinjin ka, at yung mga sinjin, ginamit ko kung pakat. May tayo ito ka na kailang kalan. Ako mo raw, since 2014, since 2012, sila in California, akatin si pa-reconnect niya, sa Zoom, ano talaga, wala siya ngayon pangalan na ako. Wala lang, kailangan pakakit mo, emit. Mungkin emit. Afan na siya congressman pwede. Tamlin, brother Morphe, Sikra. Cash na dalipan. Mulken. Mulken. Wait kung someone magana tas mulken. Bang challenge niya. Lo malak ya. Mana kayo mo siya. Katil kes na sumpon siya. When niya nag-awkward mo. May kayo mo na yung nga nag-awkward. Malutong siya gawan. Alaf, fang nag-awkward. Improve, guys. Luo, fos, kaya. Nick med player siya, mula lang ako. Nick med player siya, mula lang ako. Malap. Marlene B. Edmond, tuwa pa na Zoom, lain mo na Zoom, lagay ko wash ko yan. Victoria Masimi, Victoria Keiko.